Lamhlanje ke silenhlanhla yamaswazi ngoba sivakatshelwe ngolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mkhokho yena njalo okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ngiyakwamukela kuhle. Ngiyabonga kakhulu. Okwakuqala ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okulethe ngapha eMelika? Okunlethe eMelika nginxuswe ngama college angu4 akade befuna ukuthi ngikhulume lesifundi zabo ezenza izifundo zama human rights. So besikhuluma ngomumo wama human rights eZimbabwe. Bakwamukele njani ngokubona kwakho? Bangamukele kuhle kakhulu kodwa ngithe sengikhuluma ngodaba engahlangana lalo ngo2008 abaningi bakhona babethukile ukuthi izinto ezinjalo zenzakala. Ungasitshela ngamafeature sizwa kuthiwa ulogwalo walulobayo ugwalo lolu luphatha lona khona lokhu ukuphathwa okwenzwa. Ungasitshela nje ngamafeature? Ngilalo ugwalo oluphume ngomnyaka wedlileyo okuthiwa The Abduction and Trial of Justina Mkhokho, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ugwalo lolu lunike ithuba lokuthi ngethule obekungisinda kusukela ngihlangana lodubo lolu engahlangana lalo. Bengifuna njalo ukuthi ngizilobele ngedwa okuphathelane lalokho engahlangana lakho kunokuthi abantu bazwe ngabanye abantu. Manje usululobile lolu gwalo kuyini okubone kusenzakala luwamukelwe njani nguhulumende labantu nje mahlayana? Ngibona ingani abantu abaningi bathanda ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kimi kusukela ngithathwa ngikhaya mhla ka3 December ngize ngiphuma ngisiya emapholiseni mhla ka22 December. Abantu abaningi bafuna ukuthi bathole lolo gwalo ukuthi bazibalele. Nxa ngisithi abantu abaningi ngibona ingani akulandaba lokuthi umuntu ungathi. Bakhona abantu abaningi abambuzayo ukuthi ugwalo lolo bangaluthola njani. Ngomnyaka wedlileyo ngihambile eZimbabwe Book Fair ngikhuluma ngogwalo lolo abantu abaningi babuya bezothenga lolo gwalo. Sekusondele kathesi ukhetho oluka 2018 ubona unjani ngamafeature nje ungasitshela ukuthi ubona njani ukuthi kuzaba njani? Thina njengeZimbabwe Peace Project silokukhathazeka kakhulu ngoba kulodlakela esilubonayo nxa sikhangela obekusenzakala kuma by election asanda kwedlula. Sikhangela njalo izehlakalo zodlakela ezikhona kumabandla athile njalo phakathi kwamabandla. Khonokho kuyasikhathaza ngoba kuthi ukuthi sisiya phambili kuza kuba lodubo lokwephulwa kwelungelo loluntu lokuba khona kodlakela lwezombuso welizwe. Yinto engaba ludubo kakhulu sikhangelane lodubo luka 2018. Okunye okusikhathazayo ukuthi kulabantu abasebenzisa imlomo yabo ukuthethisa abanye. Thina sikubona khonokho kusenza ukuthi kwande izehlakalo zodlakela oluphathelane lwezombuso welizwe. So thina njengeZPP sithi thina zero tolerance to political violence sikhangelane lokhetho luka 2018. Ngamafeature ungathi udaba okwekwehlelayo wena kuyahambelana yini lokwayehlela uZamara ungaziwayo lamhlanje ukuthi unga? Kuyahambelana ngoba mina ngithethwe ngikhaya ngilele. Ithayi uthethwe egelwa ekubaba shop ngabantu abangaziwayo. Mina ngathi ngithathwa amapolisa athi kabakwazi ukuthi ngingaphi. Sikuzwile njalo kuyithayi Zamara kuthiwa abakwazi ukuthi uyithayi Zamara ungaphi. Kodwa kubuhlungu ukuthi sokwedlule iminyaka emibili akula muntu oseke wabona lapho kulo ithayi. Hayi kezwakala isibongile kakhulu lo ke ngunkosazana Justina Mkhokho umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ebesixoxa laye usivakatshele lapha eStudio 7. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga lami.